بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد. قبلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولدرسي تنجرتي 40 حديثا في الصيام. حديث أفرتما وائس ومنا دبتو لا جرة. الحديث الثاني عشر، حديث قرتي قل لما فاقي نجرة. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارقى ربي نيجي إيجادبا، إن في الجنة بابا يقال له الريان. إن في الجنة جنة خيست هجر بابا ولان تكتاتي جرتي يقال له الريان. ولان باب الريان جأمت قرتي تاتي جرتي يدخل منه الصائمون يوم القيامة. ورقرتي الدنيا رتي ربي في صوم من هندنو ولاسني ياممني جنة سينو تاني جي لا يدخل منه أحد غيرهم. والرسول من عمله نمني توق ولاسني جنة سين خني قرتي caalmee guddaa namni soommanu harkatu duba guyyaa qiyaamaa. Balbala takka balbala 8 irraa balballi jannataa 8. Balbala 8 irraa balbala takka baabur rayyaan ta warra soommaneef qofa rabbiin subhaanahu wa ta'ala gartee dhiyeesseetu jira. Warra soommane qofaatu seenaa, nam tokko bakka saniin hin seenu. Warra gartee ulaa tanaan seenu rabbiin nu haa taa'isu. Riwaayaan tuni riwaayaa Bukhaariiti. Khagartee Bukhaarii fi Muslim irra waliigalan fil muttafaq immoo حديثني أكن يجو تجرى. إن في الجنة بابا يقال له الريان جئ في دي لا يدخل منه الصائمون يدخل منه الصائمون عفوا. وياك يا ماني سين ورسهم منن ولا سنين سينني لا يدخل منه أحد غيرهم. إسام ملين من برا ولا سنين سين جئتي رواية قرتي مسلم خيستي مال جتشو دبله يقال نجا مغياك يا ما ربي تجابيخ أين الصائمون مي ورسهم من تن إيه سجرتن فيقومون ورسهم من انغرتي لفاخ أني ورسهم من تري لفاء الخان إيغسي خرج النتا أولا سنين سينني لا يدخل منه أحد غيرهم. فإذا دخلوا إسام ملينم تقوغرتي أولا سنين سينو فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. غرتي إساني ملينم تقوين سينو جزي إسان سينن غرتي أولان سنين شفمتي باب الريان سنجا. رواية مسلم خيستي أين الصائمون فيقومون أكن يجو تدبلي يجو. أخوني حديثة غرتي عالمي قد غرتي نمني سومنو أركتو agarsiisu irraa warra gartee ulaasanii yaamamu rabbiin waa taa'is. Tokkoffaa hadiisa kanarraa maal barraa? Warri soommanu gartee akka baabur rayyaanin guyyaa qiyaamaa yaamamanii ulaa isaaniif qofa qophaa'e gartee VIP ja'anii akkuma gartee addunyaarrattu walillaahi ilmathalul a'laa minxaafa diimaa afanii eegaa bar namni addunyaarrattu wayii tokko miti. Akhiratti illee tokko miti namni guyyaa qiyaamaa namarraa nama ulaan 8 yaamtuutu jira jedhan rabbi alayhi salaatu wassalaam. Akka ergamaan rabbi ragaa bahetti tokko gartee Abubakr Siddiq ulaa 8 rabbiin isa yaamu ta'a. Ulaa 8 nuuni yaamu subhaanallah. Anaaf isinillee warra 8 rawu yaamamu rabbiin waa taa'isu. Kun egaa kabajaa gartee warra soommanaatiif qophaatti qophaa'e. Baabu rayyaan. Arrayyaan jechuun maal jechuu? Rayyaan jechuun arrayyi jecha jedhamurraa fuudhame. Wahuwa naqiidul atash. Faallaa gartee dheebuuti. Faallaan dheebuu maali? Dheebuu bahuuga. Subhaanallah meelaan dheebuu bahuu. Rayyaan jechi jedhamu kuni rayyi dheebuu bahurraa fuudhame akka afaan Arabaatti. Rayyi jechuun naqiidul atash jedhan faallaa dheebuuti. Kana jechuun baabur rayyaan jechuun ulaa gartee dheebuu bahinsaa waan addunyaa irratti dheebotanii beelahaniif gartee subhaanallah. Rabbiin ulumaa hulaa waan inni jee yaame ulaa dheebuutti bahan ulaa dheebuu bahinsaa jee afaan Oromoo yoo deebiste bakkas ta'a subhaanallah. Kabajaa gartee warra soommanaa manzilaa isaan rabbii biraa arkatan isaan qofaaf qophaa'ee gizee isaan ulaa tanaan seenan gartee ulaan sun ni cufamti. Nam tokko ulaa saniin hin seenu jannata. Anaaf isinillee gartee ulaa hundaa'uu yaamamu rabbiin waa taa'isu. Ulaan tun gartee dheebuu bahinsa ja'amtee wanni gartee moggaafamteef li'anna namni achiin seene gonkuma gartee lam yadhma abadan gartee dheebuun akka isan qunnamne hin dheebotu. Gaa namni ulaa baabur rayyaan hin seene takka abadan hin dheebotu jechuudha. Subhaanallah. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ulaa tanaan warra yaamu rabbiin waa godhu. Hadiisni gaa kana fakkaataa manzilaa sadarkaa guddoo gartee warra soommanaan ooluuf rabbiin qopheessee nu agarsiisa. Inshaallah hadiisni kana fakkaataa hanqa hadiisatti aanu walitti deebinu. Nagaan naa tura. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.